Josip je rekao prvu proljetnu vožnju da snimamo, pa evo dok on ne dođe, da sam sebe najavim. Jučer je bilo proljeće, prvi dan proljeća. Danas je 22. kad smo već redovno točni sa datumima. 10 stupnjeva vani, vjerojatno sam se predebelo obuko. Josip će me izuti iz cipela, bez obzira što nema nešto puno visinca, ali nisam ni nešto puno moćan u ovo doba u godini, koji svako doba u godini. Pa da vidimo šta će biti tih 40 km malo tu u okolici Samobora. Tražim preporuku za ovu drugu torbicu. Znači, treba mi nešto manje za lokalne vožnje, ovo je litra i pol. To mi je stvarno malo previše. Jedna žena tamo maše sa pesom. Obožavateljica. Treba mi nešto praktično, znači pola litre, 0,7, tako nešto, da stane prosječan mobitel, da stane jedan gel, ključevi, novčanik i to je u principu to. Šta mi vi možete preporučiti? Jer, mislim, čak mi nije bed dat neku lovu, možda 50 eura, možda čak i malo više, ali da to funkcionira. Gledam čak onaj flap da se otvaraju onak na magnet, da nemaš lica, da 100% izbjegnem vodonepropusnost, iako vjerujem da ću se što manje, to jest sve manje i manje voziti po kiši i po mokrom. Znači, treba mi to, treba mi da to stane, da ne klepeće previše, možda čak i da ima opciju onoga šerafljenja na top tube, ako ima top tube to predviđeno, iako ja za sad na ovom biciklu nemam, ali da budem spreman. I šta mi još treba? Mislim da je to. Znači, sa ristrepom sam maksimalno zadovoljan, ali evo taj kapacitet. Sad sam gledao hrpu stvari, gledao sam u Decathlonu, gledao sam Apidure, gledao sam, Giant, hrpu tih nekih torbica proizvođača, ali uvijek ima nešto šta mi ne paše. Najčešće nisu vodootporne 100%, nego kao samo vodoodbojne ili što veća, ne da mi se riskirati sa mobitelom, dokumentima, brevet kartonom ili bilo šta, ako me ne da Bože uvati kiša negdje pa da sve promoći. Ovaj ristrep se do sad pokazao super, ali kažem, malo je preveliki kapacitet. I ne bih htio da bude balki, da bude to široko 10 cm, pa kada uzicam da zapinjem s nogama. Znači lijepo, usko, streamlined, onak lijepo, elegantno da izgleda, da nije kockasto. Znam da ima nekakvih šta fakat rade kockaste torbice, šta je ružno ko sam đavo. Da bude lijepo, da bude elegantno, da bude sportski, trkači, šta ja znam šta. Ajde, proljetna, jebo ga ti. Idem iz druge županije, jebo ga. Ne možeš reći da nije počelo proljeće, oru se njive, mirisi, gnojiva, sve što sam već doživio i na zadnjem svetonedeljskom brevetu, kad već. Glumi Josip da je u formi, a tu diše na škrge, jebote. Ajmo Josip, stisni to malo. Da vidim, čekaj. Ti si taj koji sere da su noge umorne i onda letiš tu po brdima. Čekaj da vidim trbuh, a vidi se, ima. Čekaj, sad snimi. Ajde, auzica. Tu mi se vidi kusičetina ovdje. Jedino dobro na ovoj snimci je ovaj novi asfalt tu. Ništa više. Je, gladak, fin, da. I to što je počelo cvjetat za ledice. Vidiš, već prva rupa. Kad sam vozio Svetu nedjelju ili nešto, baš sam jaglaci su već bili, cijeli nasip žut. A to je bilo prije nešto manje od mjesec dana. Tako da proljeće je davno već trznulo, ali kalendarski smo sad tu. Konačno. Nema više. Evo čekaj, neki sokol ako se vidi. Napokon ćemo prestati nervirati ukućane sa trenažerima i početi nervirati ove druge sudionike u prometu. Već smo počeli. Jutros mi jedan trubi. Ali pazi, znači prije 9 sati, 3 auta valjda do tebe sam sreo i ovaj mi trubi i on pokazuje na biciklističku stazu kao da se skloni. Nikak na cesti. A jesi vidio da je bio prije jedno mjesec dana u novinama, ne na webu, neki istarski list ili nešto, kad su izašli oni prvi biciklisti na cestu. Odmah, baš osjetiš onaj vibru nekakve mržnje, jebote. Baš je ružno za vidjeti. Ros iz prijatelja. Da.
Sad sam te dobio na usponu i normalno mi se... čekaj, nisam te uhvatio u kadar. Znaš šta, to ti, sad možeš ti to pričati. Di ti je dokaz, video dokaz da si ti mene dobio na usponu. Čekaj malo. Idu od Garmina sve ove... Jel snimaš ti to, snimaš? Ne. Stravu ćemo staviti. Joj, kao krepala mi baterija. Baš sad nisam ponio ovakvu. Svakako je stara, sve ceste znam. Čekaj da malo vidim kako to izgleda. Ono ti je žumberak. I tamo ti se vidi gore i snijeg ako možeš zoomirat kroz ovaj stup. Čekaj da vidim šta može iPhone. Ma može. Di je iza stupa, jel? Ja, vidiš gore snijeg. Ili kamenolu. Ne, snijeg. Nema frende tu snijega, ja bi rekao. To je komadi snijega. A ako ti tako kažeš. Aha, evo tamo. A je, tamo. Da, dobro, gledao sam drugi vrh. Pored drugog stupa. Šta bi ono bilo? Sveta Gera možda je nešto? Vrlo vjerojatno, da. Tamo sam bio pješke. Baš je lijepo i ne teško. Ne previše teško. Pa možda ćemo biti za par mjeseci na Zgrevelima. Prošli smo kroz Horvate, Svetu nedjelju Horvati, a Špregari, sad je ovo Kopinec, Bratina i vraćamo se podno Žumberka, Samoborskog gorja, Galgovo, idemo u Samobor popit kavu i to je to, ispašće nekih 60 km, tebi malo manje i to je to, jedna lijepa vožnja za otvorenje proljeća. A koliko je to proljeće prevrtljivo, odnosno koliko je naglo zahladilo, da si ti kompletno u dugom i okej ti je, ja sam poderan doduše, ali u polukratkoj varijanti. Čekaj. Jesmo sirotinja, ali ja sam dobre su ove gaće, nego sam kad sam pao i strgo se sam prokinuo, Pa ovo je kad sam ja pao, istrgo se ključnu kost, to sam mogao grebati. Ti si bar dobio kacigu. Ali sponzori za ove tajce i ove grijače koljena javio. Je. Dobro, možemo staviti rutu neku kasnije u opis videa. Ma može, zalijepit ćemo stravu, ali evo to je zanimljivo, ja sam prije 2 dana vozio, bila je ista temperatura, malo manje sunca i jači sjeverno-istočni vjetar i bio sam isto skroz u dugom, bilo mi je hladno. A sad mi je taman evo u ovoj varijanti, jako je prevrtljivo i možda je poanta, što smo već naglašavali, oblačite se slojevito. I ti imaš na sebi prsluk da se zagrneš na spustu, tako da... Ja imam prsluk, ja sam se stisnuo sad nisam. Imam prsluk, imam dugi... Ti si gledao naš zadnji video, isključila se kamera. Ti si gledao naš zadnji video s Vedranom, Guardianom, pa si prekopirao njega. Da, pa ne volim ja ovoga. Iako ima on, ne treba njemu toliko odjeći. Da, to je druga tema. Ali da, mislim, oblačite se slojevito. Mislim da je ono rule of thumb, što bi rekli na starohrvatskom, kad izađete ispred kuće stana, da vam bude mrvicu friško, onako. Malo zima, da. Da, i to je to. Znači, eventualno ponesite neki novi base layer u džepu, torbici, čemu već, ili nekakvu vjetrovku, ako planirate ili veliki spust, ili stop u kafiću. To je možda najbolji staviti. Ovaj prsluk ti je okej? O ne, ovo je najbolja stvar koju sam kupio, to sam već rekao 100 puta. Gobik. Otvaram ga tu, otvaram ga ovako i sad se vozim cijelo vrijeme ovako, kad dolazi blagi spust na brzaka, pokrije većinu tijela i to je to. Meni je ovaj nezgodan što se odozgo kopča, jer kad ga otkopčaš do pola, ko da padobran imaš, znači cijeli se napuni, a tražio sam ove što se dolje otkopčavaju, pa mi sve nešto bilo puno para, ali dobro. Pa je, doduše ja sam uštedio kao član Krpelja na ovome, jedno 15-20%, tako da mi je ispalo super. Ali da, ima jeftinijih, za 20-30 eura možeš kupiti prstok, a ovi su već 60, 70, 80, možda i više, tako da. Ali po meni vrijedi svakog dinara. Idemo dalje. Ajmo dalje pa se javljamo. Evo, kaže Josip, znam ja kud se ide, samo mene prati. Jebem ti, sad ću gume pobušiti još. 20 km na sat u Živanci. Ne stišćemo nigdje, Josip ne može.
mediji zapravo diktiraju nekakvu sliku i percepciju javnosti. Na popriličan perfidan način. Što sad i ti činiš, evo. Ja sam prvi rekao i sad ti... Ja ću ići jedan video. Evo šta se stvarno dogodilo. Ista ruta, isto sve. Mogu i bajsovi do Samobora. Proljetna prva gotova, jel? Vjetra, zime. Pokazao sam ti šta znači biti u treningu. Rekao je Jan, dosta je meni i mojih laži. Uglavnom Dobar da, je. dosta je bilo tih trenažera. Ljudi, izađite van, proljeće je stiglo. Mislim, ne znam šta bi rekao. Evo, odjave mi nikad nisu išle, čak i podcaste ti odjavljaš. Pa daj malo, pusti glas. Like, share, subscribe. Joj, da. Hvatamo 5000 subscribera, sad smo jako blizu 3000. Tako da ako nas gledate, pretplatite se, ne košta vas ništa, a nama jako, jako puno znači. Iako je to baš onako glupa rečenica, ali ne znam šta bolje reći od toga. Da, kažu oni na netu, vas ne košta ništa, nama će pomoći. Neće vjerojatno. Da, ne, realno neće, ali pretplatite se kad već gledate. I ako jedete ovakve stvari, for endurance, sad ti nastaviš kako? Biciklizam 10 kod. Pa da. Ti si dogovara to. Pa jesam, ali nisam znao šta hoćeš reći. Uglavnom da, biciklizam 10 kod za popust na For Endurance web sajtu, odnosno web shopu, vrijedi i za već snižene proizvode. Tako da mi koristimo redovno, vrijeme je da i vi počnete koristiti tu sportsku prehranu. Ne, ja zapravo nosim cijelo vrijeme jedan te isti gel u džepu, samo da snimim reklamu i to je to, uopće ga ne jedem. Prošao mu je rok trajanja. Ja sam sve svoje, ili gotovo sve svoje gelove što smo imali, čokoladice, riješio, tako da morat ćemo u nabavku uskoro. Da, meni, ja si isto... Bok. Dobar dan. Ja si isto na knap, ostalo mi je par gelova, tako da... To je to, like, share, subscribe, ajde, bok, vidimo. Ajde, vidimo se idući tjedan.